tun trong video chu hemi hian in bulin tan phot tenga hi Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt ani don lai vel kha ni tani heti lai hian in engei niang opposition lampang atang hian in an pom lo thu lo soi emo kha tiang kha awm lo wani ti kha thoma ron ring viawa ti chuanin house pon lampanga khanin kan soi ni anon ti le then ka thin ti chuan speaker in press conference ron ni na khanin are thapani ron ti le boka poni se ti lai hian en chiang le lok tai la min passport turin karon dilin karon ngen choni Oleh kan minister som tapulal thansang official resolution on tunbuchu adopt turin house aron dilta a resolution chu whereas article 371G of the constitution provides inter alia that notwithstanding anything in this constitution no act of parliament in respect of subpara 4 ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless the legislative resolution adopt remti piangin remti ti ula remti lo kanom chua remti lo ti ula le alo ti lai tak khalo ngai tha chiang ula ti ula remti lo kanom chua remti lo ti ula le camera angle a chiang viawa tiro camera angle a chiang khop maya ti chuanin mui phun om le enge hei thil soi kan nei chuanin i mani taksa te pon movement om thina ni maro chu tilai hian in lo movem ka hrelowa rem ti lo kanom chua rem ti lo ti ula le ki rem ti lo han ti om mel le mui phun hi ka mulovani rem ti piangin rem ti ula rem ti lo kanom chua rem ti lo ti ula le an thu top mai ni mo eng poni se thil pakhat kan sei lokanga in thian te mo in unau te mo in lai chin haya mo audio lampang tui sound engineer te ponyanga engineer khelo po hemi audio lampang mani thiam ma lo thiam chawe mo kha tiang han omani chon in tu la lo sei pui taula thain ka sia ta hen thil technical lo le karan sei dona hei tu na te po ti hianin mic hi chi sang omani chu asabera chon dynamic mic soi taila dynamic mic hi chu kan hret tlang lon mic hi ani ome zai thiamina an mic man chi ania chu mui si deuh tho ten mui si che lo ni pon inches khat inches ni velten khateng khanan keng hla thin ta chu dynamic mic ani ta ni aman na lo kan ti me thei than kha chon maro chu kha a function dan turania dynamic mic a chuan omje chu stage lian tak taka te concert music sound system ring tak taka in play chung po a heta a vocalist audio chiang le fel fai taka a capture theina turata na mic an siam ania aman na lo ani o an keng nai thina ni zai thiam te po hian in lo chik mai thei ti chuan dynamic mic chu ni ta ni ti chuan dynamic mic ba ka hianin avai chon koron sei lo nga maru tlang lon koron sei nga shotgun mic om la ta ni shotgun hi chu vlogger te nan mangna sa thina youtuber than khat te hianin mizo hi chuanin mic hi enge function dan hi kan lo chiklu tuk lo youtuber ho ban manglu tuk lem lo maru chu shotgun mic hi chuanin amazon a om kha awaman na a ti chuan a sir velami mo khang kha chu aman na lo thung ta ni chu shotgun mic kan ti te ani ta ti chuanin mic chi dang om le ta hei mi kum na nan manang chi special report ti na ni mo kha tiang chi kha om le ta heng hi man na ve tho si amaro chu he ta an mi ko mate le a interview tu te voice capture na deu big tur he ta abul na yami lo chong te po ri ve tho ma se i priority kha tong mek ne na khanin a pe theu big ta chu tiang te chu om le ta eng po ni se tuna assembly session an mic man ho hi condenser ania hi phantom power pek ngai niam chu ka hre ho lo he thil hi amaro chu hei an enula an mui le an mic hi la tani chu mo sahi la om lo wangin rin thu nen chuan khitiang khianin
in lat viau ti lo chuan aman na mmc chu omje chu condenser mic kan mang tin ania condenser mic hi chu dipole mic kan tiang chi te ani ta tin dipole a kher lo po stage drama te pon mang thina heta stage chunga te an khai thina a actor te na mic kan ken kher ngai lova na taka an audio alo capture theina turata na ti kha ani thini chu tiang chi mic chu assembly session chunga hen man ania ingpo ni se kan speaker a hen le taila kan speaker hen in hei mic pathum lai in chopa hi function vector a ngai bok taila engpo ni se position lampang khan in mic halo off vecta po ni se kapom lo ti kharon sei deuh lo ni ta seng chuan mo ron sei deuh lo chuni ta seng chuan tu mic in online mo chuan va capture turani assembly session hi lo chi kula kan history ate po ni tho mai mic in off sak a thlengani po in mo atung tupa mic halo off po ni se heta speaker mic an off lo ni chuan an voice kha ta kana vai capture thina ni chu an mic in online an tong ring le lo chu ni lo ma se a hriat thei thina ni chu tilaya assembly session chung an mic man hi technical do takin karon soi fia ni ta sela an ma ni hriat tham leka kapum lo alo ti zo sepani chuan in thosan ni ta sela ani lem lo chuan in tu mai kai mo hi chuan in pom lo ti khami pom thom le pom lo thom da chu ring thin ania mo resolution ka tiang chiang ai chuan amai ro chu pom lo thom kha ari lo sim lai hi thil mak chu ania nuwa khan kan soi chu ti ma se tilai an movement han en po hianin provides interrelated that not trong kam mo enge mahan soi mail khan pulem lo ni tin pu jam te thu soi ri ta karon ti chana kha lo in lo enge nyang chan pakha tho ma chu chu an mic man na zia karon soi tu na nia assembly session reng hi han ngai thla ula audio clear veng vong hi awang ko pang enge mo noise deu hem le deu ser emamo ka tiang kha thina assembly session assembly house chung hi kan la lut lem lawa fan loin on nge kha tiang chi mo enge mo noise thei poka ani mai thei poka ti chuan voi khat che top nan kan en lenga rem ti ula rem ti lo kanom chuan rem ti lo ti ula le tila hi chu kan speaker statement hi chu adik zokin arin oma tin hei staff tang te pono man ni hian an thachengang chu mo tin house chunga thu te pono ve boka an ni hian an thachengang chu do chei jok chunom chiang ani ti chun hemi forest conservation amendment act chung changa hianin thil pakhat han soidu kana izo ka chu puhre da changte khanin kumsani somni pathum khanin zir chiang mang leilovin kan hnola mo khateng khan ron tia ani na lai chen te po yomin ka ria enge chan kan ti chuanin hemi session hilo en ula chiang fek foka chuti lai chu kan du lo chan chu lai chu hlawm lo lai han ti na lai tur hi an thlutuk lovin ka ria masa khan kan hlawa tuna han lo le thut ti vel mai khan soi deuh tlang puya chu wang chuan in zir chena hun kan nei lo an ti po hi dik tak chuanin 2023 ya te to khanin hemi forest conservation amendment act hi chop chua te po lo ni to maro chu kan nol ta adopt tura chop chua te po lo ni to kata te po an zir chiang veu to tura chuan ngai la maro chu tuna hianin kan zir chiang man lawe an ti le dara hen pushe the statement kha adik na lai chen hiomin ka ringa a chan chu tuna hianin ani na taka chuanin assembly session chan ma minute enge mo za ta hianin mo minute ni thum vela pon lo dong po ni sela entinan mai thil tha chu ni ho lo don tlai kha ma se hemi isu chung chang bi ka kher chuanin an zawa hi chuan ka ti thei ho lo ama ro chu kumsan hi le somni pathum session a lo thu to tan kha chuanin he thil hi ni mo tia enge nyang chiang fek foka lo hre sa to tura ngai chu an nia puhre da changte na zir chiang mang leilowa an lo hlau ti lai kha tiknalai chen te po om dowin ka hria ni chan chu lawin zir chiang ni seng chon khati huna po khanin tun din huna po hianin hre chiang hal tura ngai chu ani deuh chuan ka hria ni ti chuan la nimin lampanga khanin vo in hi September ni som pani ania ti chuan nimin lampanga khanin khami forest conservation amendment act chung chang dulo na pun khom na khan nia ralmong takin kan tiang a ho zo ni lo khanin
ปุ่นโคมันเนี่ยชากติวิวมายาคาทิลค่ะลุงออยโลนักกันลันเตียร์นี่มอทิลดูโลกันลันเตียร์นี่พออินขัดยังอ่ะปุ่นโคมายาคาเกยกับสปอร์ตซงตักอันนี้อ่ะที่ส่วนขมิ้นยาหันปุ่นโคมันออกมาที่ส่วนสุดท้ายส่วนทิลดูมโลตักไม่แทงออกมามิลิมที่จุนี่เราทลักอันหาละท่านกัดตานส่วนมิลิมโปโลตีเสละส่วนนัดเข้าตั้มจวงเราวะสุดท้ายส่วนนี้ให้ถึงให้นินให้มี JCM Joint Civil Society of Mizoram ให้นิน press release อันนั้นช่วงอะไรเนี่ยวันนี้สองปักขัด September กุมภาพันธ์สมนิปังอาคาร Joint Civil Society of Mizoram หอยหัวทิน Forest Conservation Amendment Act FCAA สานิสมนิปัทุมดูเราลันตีนะฮาวานาปะฮุลกตาในยันยาFCAA สานิสมนิปัทุมดูเรานั่นลันตีนะFCAA สานิสมนิปัทุมดูเราลันตีนะรอนเตลซงเตหุ่นเละท่ารอนโตตู้ซงเตจุงอารมณ์ทุกันสวยนี่รอนเตให้อัน press release มันหมอเดียวเนี่ยไงอันมิโซตรงที่เราเดียวนู้นไม่ตินมิโซตรงจงจ้าไอ้ยันสวยเซลตัวก็ในนู้นไม่มาหรอกจูหุ่นอันนี้เจ๋อแล้ววะกันสวยเราไม่ไงที่ช่วงนี้กันเชื่อสมเจริญวันนี้ FCAA สานิสมนิปัทุมดูเรากันลันตีนะฮิอันมิเทนคัด Chief Minister ทลากหาลันเราออกมาวางเงินไปกันติดเลยให้ฮีกันโปรแกรมเตลเมียเรามีมัลทิลที่อันนี้ที่กันสวยด้วย JCM ชนไปกันที่อินเฮทิลทิ้งวางเฮียนไงดำกันดีแล้วนี่อันตีนี่ดร.วันเลเซียมาช่องเตะ Secretary มีงานไซน์บุกะแต่จนเห็นทลากในโซเชียลมีเดียกับมูนียาฮัลตู้เช่นขัดเตะปกติไทยละส่วนตมุมเราเว้ JCM member จุนนี่เขาเราที่จูเจียงไม่ออกไม่ได้รอที่จวนนี้ไม่รอจุดตาเฮียนินที่ controversy เวดไม่จูปุ่งโคมาค่ะฉันนิมลุตุกันนิเลมแล้ววะกันเชวะกันมุเชวบุกะมารอจูข้างปุ่งโคมเต็มเตจิงะเฮติไลกิลขัดมีตัวเนี่ยมันนี่นะที่ลันเราหาลเชมีเรา JCM อันนี้อามักอังเร่งกันที่ยาเตียงอันไงดำดีและตัวสีจูหาลันเราตุ้มลายเนี่ยมันอันเราหาคุยได้ลุยลายปนี่เซหันอินขับเซทิลมอยตักนี่ตัวอันนี้ไม่รอจูอันอินขับเล็มแล้ววะอันหาลันไรไทยนี่ขมิ้นนัวไงดำดีแล้วรอนชัวเลยฮีมีตั้มตักรัวจนเนี่ยขนาดตุกเราไม่ไทยไม่รอจูก็คอมเมนต์ดูโจกะส่วนเฮตียงปุยลิงตะกะไงดำดีนั่นเลยอันซัพพอร์ตเราถูมอให้มีมิลิมฮัลทลากินฮัลเราฮีชานตีเราถูเล็บปยันตีทวนนชัวชิมรอกิจวันินอัชชากติวิวทุงอันนี้ Forest Conservation Amendment Act จงจ้างเงินบุรุษอลวนเนวิวะมารอจูที่ยันินตุนตินมุนจังให้จวนินอาเชฟีฮิจวนอาเชฟีวินกันเองตินอัลลาวโพลจนลาวเรงงะชาติโลโพลจนชานติโลเรงงะชาติจนชานติเรงตัวบกงะมอเองพวกนี้เสียฮิจูมีมาลงไงดานะดาตัวละทายกันเสียติดชวนข้ามีลุงออยโลนะดูโลนะลันตีร์นะคานินเตียงเฮียนินทุสยออกมาซีเรียสกับเตียงเรงเดียวไม่จะจุกรอนเรียกลงตัวเฮมินีทุสยช่างตัวผู้เชี่ยวชาญแต่การเรียกส่วนกิมจังตะกินรอนเนี่ยขัดยังอังคัจูรันกันรอนตุ้มเวลียนมาหรอจูṬhalai จงจางที่ไล่ทุสยฮีṬhalai กล่าวนี่เวนอะไรมออันเรียกลกก็ดัวมาสายวันนี้ให้ตลกเราส่งเตะจะไปกับพวกจัววันนี้เฮียนเกิดจวนṬhalaiที่นั่งกันรอนที่โดนะอินริลโปรเรมเราไม่เทียมมาเสถุดิอันนี้ต้องตีมิเชื่อสักละวันนี้เฮียนṬhalaiที่เตียหันเอเดรสที่ก็จะคบเมื่อมาเสก็เมื่อลำปุยṬhalaiเร่งก็สุ่มพลบาจุบาจนก็เทโลบาคิมิสเตทเมนจังคิดว่าเนี่ยṬhalaiลำพังอันก็เมื่อเราที่จุดเชียงวิวไม่Ṭhalaiเมลมอตัวรมเราถูกข้ารอนไซเนี่ยยินลำพังมิลเราเอ็นอันนี้ส่วนแก่ด้วยสังวันนี้เฮียนให้กันโลกัลชันนี้Ṭhalaiที่เฮียนินดูละกันเชเวลาเฮียนṬhalaiเมลกันบุลาวไทยพัตโต้เป็นṬhalaiที่กันโซมมาเสṬhalaiเต็นวันนี้เนี่ยเงินสวยเฉยๆṬhalaiที่เฮียนินกันวันนี้ก็ทุรันสวยตัวนี้เป็นปัวจ่าเล่นหรือว่าอินปัวจ่าโป้ไว้ก็ติดแล้วก็ถิ่นลุงอมซ่ากันเนี่ยṬhalaiตั้งแต่ถิ่นลุงอาโป้อมซ่างะ
mania kan thian ho ti Ṭhalai college graduate master thuat to chuan development te chu kalangai lom kan ramian te cheu vairama theih patopin ha in thuneihna na kan thua kan rama corporate len an lo lu te chuan in kan sial jok lo bang mo an ti Guideline statement kin lo chi kem kan tinon le lokanga sanga mania kan thian ho ti Ṭhalai college graduate master thuat to chuan college graduate master thua to chuan rontia development lampang kha an tan na chuni do meya mala chu he forest conservation amendment tak hian in development ronga thiron tum dem lawa atir lampang kha in share chuanin sustainable development kha aron tumania mo maro chu hemi video to pa hianin article pakhat kan share lenga chatang chuanin kan fiat lang tura chuanin ngei la change development te chu kalangai lom kan ramian te cheu vairama Ṭhalai te chuanin FCAA hian hlau lem lo tikha alang chiang ta ne mo theih patopin ha in thuneihna kan thua kan rama corporate len an lo lu te chuan in kan sial jok lo bang mo an ti in Ṭhalai te mai se thi tiam chu ni to college sa te hian mo kal ro article 317G hello hi mo an tamania za som ko yan hello ang ngei tai khi ni mo pushet na 371G le 317 po sang lo ron ti lai cho vela kha ing poni se hi chu soi sol pal ve ngai mai la ma se soi boi du ting tan jon an va chiang lo we o chu ti ve theih na lai chu om tho me te ro poni se ti lai statement a henin kan soi to me nge ti lai thu soi lo ngai tha chok o line du chuanin Ṭhalai te hi hei mol deuh anga khanin ron chua na kha alang deuh lek lekin ka hria tin one sided nge niang conclusion kha om deuhin ka hria Ṭhalai then kha chuanin an support nge yanga FCAA hi tha pon tianga tin Ṭhalai then kha chuanin thalo te pon lo ti ve mei thei mo kha ta khanin Ṭhalai te po kan soma tu man lo lang lo ti a soi zom ta na khian Ṭhalai te hi eng mangai to lo cafe vela chol mai ti ve lang chianga a chol lai hi chu Ṭhalai lo ni ve na lai zona chuanin tlem chuanin ti ve do ma mai mo chu ti theya chan chu Ṭhalai te hi kan mol vek lowa Ṭhalai te hen thili kan chik lo po ni lowa mo khata khanin Ṭhalai tam zo khi chuanin FCAA hi a lo om na ka shelo FCAA hi kan ram ta na a that lo na ka shelo an ti ve kha ni meya chu wang chuanin mi ril ru khatianga enge niang an lo lan lo wanga khi tiang statement an nei tawak mai khi Ṭhalai ril ru te pon yenga mo tlema han ni do phat ang chi kha om ve do chon ka hria thu soi tu tong ka ma tang he chuan kum som hi som thum liam ka kan pi le pu te tila ram ta la nun lo lam zalena lo so ta khana article 317G 371G hian swal chonia ma se thang ta te thilunga chon mo a tlanga lem lo tuna chuan eng wangi nge lo swal ve me swal ko ngai lo tin political ideology game te nom lu tu hobin Ṭhalai te ru hi a twist fek to ni tuna hian voini hian FCAA article 371G hello hian FCAA 2023 hi a hriat porin sum article 371G po hello win mason na do tu lo nga min te voini hian helai lo kal hian kan rau re meng lo ti kan soi du ni kan ram hi nam dang kuta kan ram phal lo ani red indian ho khan ting e an chim lo kan thebek tuna hian Ṭhalai te ne na ka cha du chu lo en chinula college sa kalula ram mangai thu article essay debate ti kon han ti sin teu an soi chawi ro ma se na tu ka na tlan tu ro ti an pei lo wong tu ma ti kha kan mai se ni to voini a zoram tang fan ti la kam dai rial po changila kan sak lo mi zoram tang ti kan sa a chevel bo wa Ṭhalai ti kan cheng mai ni a chevel pani puri momo ti ve lai ba kan cheng lo a bo ro ka khat a la ege om je tak patriotism chinlu ni Ṭhalai te hian tun generation kan put atat tak do lo ni a cha no mang enwari nge Ṭhalai tu na tam zo kan tak hian
development chu lo lu ro se kan thu lo kan ram min da se u kan da thei min ti Ṭhalai then khak te mai se chuan twist khop to mai a kan rama hian drugs suma kho tu ala puisa che lo chuan kan kal theina an ti mo phur tu chu nom tu na kan ram kal da na hian top mai a chu tu na hian in Ṭhalai te hian hoi lam tu po hi chang chuan kan hre to lo ni ber hian ka hria FCAA chung chang ai roi chuan in voinia kan local khom chani tha ka tia Ṭhalai te hian ka chu soi hi lo ngai tha se khoi rama po kal se kan ram ti turi kan nei lo ni Ṭhalai te hian ke chu ka soi le ari lutuk dona ari tak chu soi lem lova ma se tila khanin kalo soi zoi to ka conclude dana chuanin Ṭhalai te hi thil chik lo ni lova Ṭhalai te hi thil chik tak tak an ni thil se ve tak tak te pon ni mo za chu ni bi khau lovang amaro chu khiti te zek maya Ṭhalai te an ron chho lai le an ni na forest conservation amendment ka du lo wang mai ani Ṭhalai na du lo wang maya Ṭhalai dang zong ron mera thil hi in chik pe lo pa ni puri ti vel me me an boy ti vel an ti do shop lai hi chon Ṭhalai tam tak lui chu a thlep do ngem o ti chu ngai to ti do ni an chi ka nga Forest Conservation Amendment Act 2023 hi ke chona thatlo na ka shelo tin an kal lo ni ve mai mo enge decision siam turin diknan nei lom thilan zir che nga findings an nei ve thiang mo chu wang chonin ke na Forest Conservation Amendment Act tha ka ti wanga mi zong tha ti tura ka va du ngot lai kha thil fu per ani chong lawa tin Forest Conservation Amendment Act thalo ka lo ti wanga mi zong thalo ti tura mo Ṭhalai ka ni wanga Ṭhalai te zong tha ti tura ka va be se mo Ṭhalai te zong thalo ti tura ka va be se lai mindset ki chu tha ka ti chelo ani tina top lampanga hianin English in kan soinga ti kha soya maro chu English page na soile ta chuang lem hlei lo chon ka ria poni sela tilai hi hemi chungchang hemi Forest Conservation Amendment Act dulo na phunkhom na chungchanga kan riak ve tu chu ni mai ta sela ti chuanin a top lampanga poster hal an thero lai ro kha chu mak chu ka ti deuh reng mai ni ke chano ti chuanin a top nan hin article pakhat kan chiaranga chu chuanin thileng kim aron ti fia tura ngai la hete ka ron ri ka wang hianin lo hlau su lo hlau ro ro ti ha tum chong lo decision chu in thu ni tuna thu sei lo ang tak khan turil ru ma ne ka tum chong lo wa tin ke ma hemi criticize dana hi chuan site A le B kan thlir ton hian site A hemi A han ti mai taila A lampanga chuanin environmentalist lampang tele adu lo pol khada taila mo achan chu voice ron nei masani meu wangin tilaya assembly session kha chu lo da tha taila ti chun site B ron reveal zela site B ron om chho zela A ron ri chho boka B ron om zela A lampang hianin statement thar ron ken chho thar hin nei lutuk lawani engge niang heti hianin an soifia dan hi chu toite in a soifia mai theini international border atangin mo international boundary atangin kilometer zani chon Mizoram mi min tuam veka chuta chon thuneihna neinga defense mingcho in chuan lamin kanram hi du dan ron ti don anon ti theini ti kha an soi lar berania chu back to statement tharika mulem lowani ti chon heta le lampanga hanin adu lampang te ti meteng lo lampang zo ka khanin anni hen hlawe ka ti thani lo ni amaro chu hlau lo le adu nge niang adu lampang pol zok statement kan en hianin anni lampang hianin thil ron highlight cho hin nei tha thei reo me entinan pu hre ta chang te point dan ron lo chanin chumi section a chon chumi article a chon mo aron nei thlapatin tuna kan article sia tur po hi karon thlan chuan a chan pakhata chuanin statement hi aron nei strong ang reng viau mai chu chu karon thlan chan pakhat ania molmang dewa chumi chu ani chon chutiang chon aron ti dona tia atakra ma thleng nge ngem ti po shed lo ngai dan rin dan tam tak om thin lai kha aron pai thane viawin ka ria chu chu keima ina heta site A ya site B lampang ka da san zok shet na chu ni ti ziak angin ti ron tran chan turi an nei fak zel me chu ti lai chu karon highlight tu lai chu ni ti chon hei pulal nun moi pa chu thu ziak hi han en taila
chia tan ngal meng Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum hi kan ram ngo so sam na tura dan siam ani lo ron ti hei tam tak comment ta na phei chuanin hemi Forest Conservation Amendment Act tu lo po lampang hianin anma ni suang tu na hianin a che thayang ber mo ram an thu thuan ti thei don chuanin ron ti chengal do pop turanga ngai na kha an nei ni te po hanin comment then kata kha chuan an soya chu tiang ang deuh chu hemi a hen ron counter na aron chan let na ang kha don yom tak aning po ni se chiar cheng chinang MAMAWH and CC guidelines dated ni somni pali thlako kumsa ni somni pali chu angin international boundary kilometer zahom chunga national security project kalpuina tura forest area ti chiat man an choi vek don ron ti top maya alon moya pachuau nia jek to hi Forest Conservation Amendment Act sani somni pathum FCAA sani somni pathum do dal tu tenan khel berle an hlau ber chu international border tanga kilometer za chunga national importance le security atan project han kalpui tur chungchanga kanram ngahum hal reserve forest area han ti chhevek ang ti hi ani rantia hi adik chia san chu a site e lampang kan ngai thakin heti lai bak vel lo hi chu soi tur hin shemme ullo ani hemi kilometer za hen min huam veka min tuam veka ti chuan hemi chunga han thuneihna ron nei don an du danin ron ti dona tia khanin a thalampang zogin ron ti don nge don lo mo khateng lampang kha soi zui telo chana che lampang ngar kha soi ani ta nge niang security chuan lamin an du duin ti te ani ta ne riru kan pe chekhop mai central lampang adu lo lampang hi chuan ma ro chu adu lampang te ro hi chu ka mu ta na hi chuanin riru tha mo innocent minded te win thilan clear thunga kan history han clear tur ting tangin thil lo tam tak kha an lo sei ve to ma ro chu atakrama lo tak lo ni le thin lo bok nen khanin hei wang hianin tun FCAA du lo tu te po hianin angeng kongzo lampanga po khanin min kal thanem wak lo nin ka shetin Ṭhalai mel mutoranum lo thu te po khan sei hialania mo poni se chia zelang Forest Conservation Act 1918 noya khan project lian ramfen himna defense purpose tour project poni se central sarkara prior approval forest clearance dilvek angai china FCAA sangni somni pathum noya ero hedan khau takhi lo her danglamin national security project bika forest clearance process chung arechin wangin anlo ngai na thiam exempt tani national security project ni lo masona dang na tho development project tanga chon forest clearance angai vek don tho ni anon ti ni tilai hi che chen angai view mai national security chungchang alo chuanin forest clearance angai vek don aron ti ni FCAA sangni somni pathum do dal tu te hlau chu ron tia Forest Conservation Amendment Act sangni somni pathum do dal tu te tan chan bu pui beran lo ber ni lang chu FCAA sangni somni pathum kan lo pom chuan international boundary atanga kilometer za chunga kan ram ngahum hal reserve forest area te hi central sarkar hian bin lo ti chet sak buan dona forest clearance angai to don lo wangin kan ram ngoi na tur na sa dona a chere vak don ti hi ani rontia ai ai no chi ge thau chuanin ani zia po chu in sha chiang thawin ka reng hai hemi ba ki statement tang hi side e hen ka sheme ulo ani ti tak chuan hemi lai hi ado dal tu ten mi pui min soi thaina lai berani linear project ne na inkung kaina nei me lo adani group le red oil palm te thlenga sei zom tokla bolo kanin lo siek lui ani bere nie kan ram ngo forest area te hian lo ti chet buan don chon kan ram tan chon a thareng reng lo adan ek ngor chiara a rules guidelines le notification te chiar tel lo chon a lo om reng bokani heti lai hin guidelines tel lova ek ngor kan chiar la ya sakei anga lo om kha aken ko dan tur an han siam meu chu briefing ang mai hlo om lo a chhor thiam te ta na tangkai tak dan alo ni reng zo ke ti top po lo om se an de mom big love rontia ti chon hai Ministry of Environment Forest and Climate Change in kilometers za chunga forest ramlak tan tur guidelines ati chuak karon ti boka international boundary tanga kilometer za chunga defense purpose tan ram lo la don se engtinge project an local puyang ti hi FCAA sangni somni pathum do dal tu te hian an soi chian fak theilo wang hian zeltin thubol nen a lo om theiang bara soin Mizoram shalna ani tin Mizoram mi puite kan room thai mek ni na lang dan reng hi parliament emo legislative assembly a pasani nuwa hian rules in azui ngal thina rules a chua nuwa hian nodal department competent authority in guidelines te an duang le thina dan chunga inject chu chiang le zol zoka ken ko dan tur guidelines te an chua le thin thujek masalama mimal ram te chu compensation
belovin min lak sak thei lo thu te kan lo soi to a tuna ero defense purpose atan ram nga hum hal big reserve forest area ma anu lak dan tur hi mi pui nol pui ri lukap tu ania wangin kan thlur ding ve thungang rantia Forest Conservation Amendment Act sani somni pathum pasani nuwa ni somni pakwa November kum sani somni pathum khan ministry chuan dan ken ko dan tur Forest Conservation Amendment Rules sani somni pathum achua chuta chuan Forest Advisory Committee din dan tur te Forest Clearance Pack chuan dan tur te le dang te halo chuani he Forest Conservation Amendment Rules sani somni pathum noya hian engtiangin nge kilometer zahuam chung Reserve Forest Area National Security Project an local pui dan tori a chiang fek foka talan alom lo wangin he isu chaitu te hi an chiang lo riai ni in alang rantia International Boundary Line of Control atanga kilometer zahuam chunga National Security Project atante security camp tur an lo lak dan tura te le dang te a hian forest clearance lak angai kher to don lo kan ti thin hemi chungchang seifiana hi Ministry of Environment, Forest and Climate Change chuan ni somni pali thlakwa kumsani somni pali khan guidelines ti chuakin clarification on guidelines notified by the central government on 29/11/2023 under subsection 3 of section 1A of the Van Adhiniyam 1980 chu India Rampum State le UT zonga additional chief secretaries of forest le principal secretary of forest nena athon chok vekani he guidelines date ni somni pali September kumsani somni pali hi National Security Project le defense purpose atana project an local pui na tura ramngo reserve forest area an paltlang na lai tura kalpui dan tur ania ni somni pakwa November kumsani somni pathuma guideline modify na ani bok FCAA sangni somni pathum do dal tu ten an du lo lai ber clause A le C to subsection 2 of section 1A khani in khaminoi exemption kha anlo do Ṭhalai ber ani bok rontine guidelines dated ni somni pakwa thlakwa kumsang ni somni pali chua chan han thirila rontia para 2 clause 1 of guidelines date ni somni pali thlakwa kumsang ni somni pali a hian guidelines an chua chan ber halo langa la chuta chon kilometer zachunga defense project chungchang le exemption dang chungchang alo tin zone chat maya han chop chokila sub clause 1 a hian guidelines notified on 29/11/2023 are applicable on the exemption mentioned under clause A and clause C of subsection 2 of section 1A of the Adhiniyam. Construction of strategic linear projects of national importance and concerning national security within a distance of 100 kilometers along international borders or LOC and LSC ron te hi sap tong hemi an guidelines ngai hi aron copy paste ni na langa engpon ni se hetilai hi chu arei du tuklo nan kan chelo menga ta hianin a soifia na lampang hi om tho tura ngai tailamo para 2 subclause 2 of guidelines stated ni somni pali thlakwa kumsani somni pali and defense related project strategic importanceและ sensitivity kai noyatana proposal ta chu parives 2.0 protala process tu ni ma se vantlang ta mu thaiemo access thaya phuau chhuat tur ani lo thung aron tine guidelines stated ni somni pali thlakwa kumsani somni pali a reserve forest area laktan tur akhir le state thuneihna asang le bokrantia Ministry of Environment, Forest and Climate Change ni somni pali thlakwa kumsani somni pali guidelines achwa para ni na noya hian defense related project strategic importance and sensitivity kai noyatana forest area anlak dan tur le danan zom tur hi chiang taka talan ani forest areas for samlam renga koklo forest area humhimna khau taka injek zo forest clearance pechuak chuang lovin forest ti chiat man hi users agency te hian an choi vek angai tho tina ani para 2 close palina tanga som pakhat na inkara mo forest area anlak dan tur lai hi translate lovin anin ang hian han chop chok maila arontia hi chu haya thui tham e ma kan chia lovanga atopa ani dan pung ani dan tlang pi kharon soi tho tura ngai tailamo kan chia vek chonari don lotuka e tlang pi silfiana arontia Ministry of Environment, Forest and Climate Change guidelines ni somni pali thlakwa kumsani somni palia kan muang hian defense related project strategic importance and sensitivity kai noyatana international boundary atanga kilometer zahuam chunga kanramngo reserve forest area minol lak sak dan tur chu achiang tavek maya milot ne chu bon don emo kan ti line milo hum hal sak le jok alonia kan state chu thuneihna sang tak pek ania kan forest department how to ten forest area cheza tur zong te atrahi poi moni he kan forest department how to ten forest area cheza tur zong te project in apal tang laya akhoi che tur zong te anlo identified vek angai tina ani haron ti ta
chezom zelang project proposal mu atanga thakhat chungin concerned divisional forest officer DFO in reserve forest area ati chet zong lut zong te chu chuakin net present value NPV te choitir za tur zong ne na boipui felvek angai chumi nu nodal officer ne na athlenanga nodal officer in recommendation siamin state mo UT government ne na approval dongin thakhat hun chungin project thok tu tur user agency te ne na ahlananga forest ti chet man compensatory levies choiza tur zong a hriat tirang aron ti bokani chutia han ti chiat rum num pangkha choni mel talo reu mai ni tro agency te hian approval an mu atangin thakhat chungin ramngo forest area ti chet man compensatory levies hi state CAMPA nena an peang para somna a hian tianei zekle other agency te hian compensatory levies hi an peloni chuan interest 12% in an sum choi tur hi apunganga approval an mu atanga thlathum chunga an la pelo le zelani chuan an project hi state sarkar hian achol tir suspend thayani mo an project hi state sarkar hian achol tir suspend thayani ron tirap maya masa user agency hian harsatna toga chonlam thataka insoifiana an nei thai chuan an sum choi tur interest le pek tlai hremna nen an na chunjom le thayang ron ti bokani state sarkar in project he an monitoranga guideline chan zom nge zom lo an vil chun zomang ti ani ran ti ni tlangkom na enang thui vak to lowa Ministry of Environment Forest and Climate Change guideline ni somni pali thlakwa kumsang ni somni pali han chiar hi chuan state hian thuneihna kan nei sang leya kilometer za chunga kan forest thing le mau te hi alo thlonin along ral mai don lo ti hi alang chiang leya project implement tu tur ten ramngo anti chet man an choi vek don boka state CAMPA ramngo ti chiat naman sum an chung lut vek don ti na ani hemi hi forest clearance deal to ten sum an choi dan ne na danglam chuang lo rontia forest clearance chungcha apo khanin mithiam te soi then khatha khanin an ramngo ti chiat za tang kha an choi le ngai ti te po khania khateng de tho khanin tuna po an ramngo ti chiat tang za ta kha an chung lut vele tho don ti na ni chu amara chu forest clearance anga akal chon process chung a reichina wangin kalphung ti danglam chau zoka forest clearance dila in principle approval te final approval process hun rei tak pumpel na turin he national security project atan hian rangmoti chiat man pek dan system hi an lo thak ani mai he guidelines ni somni pali thak bokum sang ni somni pali noi hian ramngo forest area ti chiat man an choi dan tur hi thani chunga rang taka ti fel tur ro man na siam ania urgent matter rei tak forest clearance process ngai pumpel na chau ni in forest ti chiat buan tumna lama kok lova dan siam tu te tumram ani lova kan himna tur security ngai to chungin forest area ti chenaman peveka malak dan rangjok an lo zon wang mai ani engle khole dan mi ta tanga thlir po in state kan ni ma a central dan kan lo man to te nol na tan article 371G hi kan leklam thei ringot lova central dan kan du lo zong te lo nol na tan du in kan potfanin kan sik soi ringot thailo Article 371G huam chunga inziak claim te kai noya chau kan special provision hi kan lo mang thei ron ti bokani dan noya FCAA sani somni pathum kan nol thei lo pia lama kanin soi thai lai ber ramgo min to ti chet sak buan tura kan ngai la chu guidelines ni somni pali thlakwa kumsani somni pali a hian 1% ziale kanin soi thai na te hi thudik lawani zia alo lang chiang le view boxia tuna FCAA sani somni pathum kan chai lui na chanbul pui ber chu environment hum him do na lam nilovin politics in be na game khelna tan kan man wang mai ni ti hi hai tur omlove ron ti hi ngai to na ti thui do chu thalak lo hal polonom khamo politics thil chu ain phum ro ti chu ati cheng ka ka thil khan chu wangin engang po in do dalila kongte po zoila special assembly po ko sate maila kan do dal ber dan hi kan ram ngo so samna tur dan ani boxi lo chon englai kan lo ber chuni ta ron ti bokani de hangan sia zo dera ngai dan kha ngai dan dan ni ta sela tutluk na siam tu chunang ma ni ne forest conservation amendment akhi athalawe hin ti po khan ke chon mol ka ron ti don lo jewa mo pani puri ringot ngai to ka ron ti don lo jewa ina thain ti ni po in ron fak chiam chu po ka tum chong lawa in ngai dan chuin thu ani de jong khatun tum video chu ni phot ro se